Апаҷон ма как худованд ҷӯши ҷаннат на пешкоша рӯшан кана ҳамдарди моро қабул ка падарам ҷонон дударҷони ма ҳаном муҷонам майли апаҷони ма худованд нигоҳбонтон бошад. аз номи вилоят суд касе бародари ман ҳар якташ аз сидқи дилаш бароварда орагиша нафудам гарданам ба пеш худованд гирифта будам овардам кам бошидам қабул кунед. از نام بلاگرای برادرام است بگتی است رزاق است هر یک تون رحمت همینه 40,000 سوم ای سید تلی سلامت باشه. این دادر قابل جانه خدا جان شما در صبر تیاد قلام جون 93 خودی که از نوخه زفرآباد من شهری نو آمدم بابا جان همدردی ولایت خود را قبول کنه. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اینا میگون اومدن خونه اینه زحمتی یگان چیزی باید نیست من هر دوستی مردم هستم همدردی قبول کردن همه شما را دوست می‌دارم همه شما را دونه جوشتی هستم اگر من همین مثال همین خلقای نکنم که من همه می‌دونم. ассалому алайкум бародарони азиз, бародарони муҳоҷир ва хусусан ба модари шодравон Қобилҷон саломи худро мерасонам. худованд сабри ҷамилтон та модарҷон. моро ростигап чанд кас навистан як сухан накади, ман ростигап нахостам ки сухани беҳуда ягон сухани бемаъне як 8 мисра суруд барои шодравон Қобилҷон тайёр кардам. ҳозир ба овоз зинда мехонам, иншоалло ки ҳаматон гӯш мекунем. худованд додараки моро جنت الفردوس نصیب گردانم. در مرده تو پیرو جوان گریان شد، این ابر سیاه در سرکت باران شد. ای هموطنان ما هموطن گم کردیم، قابل جانی به گناهی ما خونشار شد. این قسمتی تقدیرند وای جانکی شیرینند، قابل جانی حسرتی کسی نشی دست گیرند. در روی جهان مرگی تو شد آوازم، هر شخصی مسلمان دلش می سوزه. با سوز و فراق وای بچم گفتنی مادر، قابل جان سفر کرده ای تو نزدی پدر. قابل جان سفر کرده ای تو نزدی پدر. بار دیگه سلامت باشین. خداوند داره ما رو روش شد بگردانم. مادر عزیز باز هم با شما صبر میخوانیم. الله نگهبان شما مردم. ملائکه